Bueno, partidu gogorra, nik uste bai lehenengo zatizien da bai behar zatizien oso ondo urten dagoela ekipuk, aurrin ondo presionetan, baloi asko lapurtzen eta aukera asko ditzen, eta bueno, gaur ere beste behin, hori ez, kosta jaku gola sartzi, nik uste aukera itxik eta partizutan jondan ikusitxe, hori ez, bentaja mitxo bat zeldu bilen dule, eta azkenean mitxo ditan lasaretxo egon, baina bueno, ez da izen posible, eta azkenean falta baten, hori ez, detaileik marketen dabe hau, eta falta baten gola izkue, eta bueno, norbe, humore txarreko izetxaz, nik uste gaur, bai, 3 puntu horiek nahi bertu ikusi guzela. Sí, yo creo que hemos empezado bien el partido, hemos tenido muchas ocasiones. Al final, luego, al final de la primera parte, tenemos un par de desconexiones y es cuando nos empiezan a apretar. Yo creo que hemos sido mejores y al final, como ya nos viene pasando unas cuantas semanas, no nos vale y nos meten al final. Sí, yo siempre la que tengo intento meterla en la portería, pero bueno, lo importante es que hoy hemos sacado los 3 puntos y tenemos que seguir trabajando para la semana que viene conseguirlo. Bai, bueno, este puntu baina, bueno, gaziko ze berriz azken minutan sartu dutelako, bai kulturaren kontra da bain ere errepikau ginda. Eta, bueno, partidua, oza, kompetitxuta, zundo kompetitxu hau, desarrera ona egin dugu bai lehenengo zati da bigarren zati xan, eta bai aukera klaruak izan ditugu, eta llegada honekin, baina, bueno, gero bigarren zati bukera alda, zire pixkate ide huelta partidua, da falta batekin empatia lortu dute, da, hori, pixka gaziko ze berriz